bari muri hehe iza update nyinshi cyane biza umutoza ushobora kubatoza n'uko Rayon Sport match tura match rurangiza ya gishuti ikipe yo hanze Rayon Sport itariki izakiniraho aho izakinira uko kwinjira byifashe ndetse na stade bazakiniraho hanyuma mu gukura ibyifashe neza nyuma tuvuga ko muri Liverpool naho ibintu byifashe neza nyuma ya ikibazo gikomeye cyane kibaye kugira ngo guserebura igikombe cya shampiyona SNT hanyuma turazamuka no mu ikipe ya Real Madrid ikomeye cyane kuba kuri Kylian Mbappé Lotte hanyuma turakubwira beza ba shampiyona Rwanda mu mwaka utaha se ni bande bakina mu makipe kabisa hanyuma rero umutoza mukura Lotfi bivuga ko azari gutoza Rayon Sport mwaka n'ikino utaha afite agenda gakomeye cyane no gukora akazi gakomeye muri mukura ariko rero ikindi kipe bikaba birangiye perezida tutimufata kuri telefone rero kuri wa kabiri nazi Gicurasi mukura Rayon Sport asoje gukina shampiyona mu mwaka wa 2024-2025 kiragize FC igitego kimwe ku busa igitego cya Boateng nyuma yo gukora umukino w'Umunyatuniziya Frank Lotfi umaze imyaka 3 atoza ikipe nk'uko Rayon Sport yagaragaye arakaye cyane Nyarwanda rero yagerageje kumwegera atangaza ko abaye cyane kubera ko asozanije nabi namukura Rayon Sport ko abaye cyane kubera ko asozanije nabi namukura kuko ngo inzara imereye nabi ndetse ko ngo iyo agerageje guhamagara umuyobozi perezida w'ikipe ntabwo amwitaba rero Lotfi umutoza yazamuye mukura ashyira kuri rwiza ashyira mu myanya 7 ya mbere uyetsinda mu kipe akomeye nka APR ndetse na Rayon Sport ntabwo izizi ko amanota 3 ahenda teke nyinshi zaranganije rero akaba bivuga ko Rayon Sport giye ko ashobora kujya muri Rayon Sport umwaka utaha ntagendetse ko byanarangiye rero 11 bameze neza mu shampiyona y'u Rwanda Nicolas Sebwato n'undi atina mukura hanyuma kuri kabiri nabwo muri defense nabwo ari umukinnyi wa mukura Obed hanyuma Digne wa Rayon Sport hanyuma Nigena Clement ndetse na Claude wo muri APRFC nuko rero defense meza hagati mu kibuga muherekeze Sakte wa Rutsiro hanyuma Ruboneka wa APRFC Jibril wa APRFC hanyuma Fangane kuri attaque wa Rayon Sport wagize ibitego 13 mbere ko avuneka kandi yavunitse muri phase ale hanyuma Omar Abawa Bugesera FC akaba ari we mukinnyi bashyira akura ataka abakinnyi rero ba Rayon Sport barimo nakinnyi babiri mu gihe abakinnyi ba Peri aribo biganjemo mu kipe ya Squad Kombe n'abakinnyi bagera muri bane muri iyi kipe hanyuma rero Rayon Sport ku mwanya wa kabiri nayo rero ikaba ifitemo abakinnyi bayo batatu akaba ari uko ibintu byifashije ku rutonde rw'abakinnyi beza ba shampiyona bazaturamo n'abakinnyi beza bashobora kuba abakinnyi beza bitwaye neza mu mwaka wa shampiyona 2024-2025 hanyuma nawe ati inkuru y'umuriro cyane kabisa muri komeye cyane muri Rayon Sport kabisa muzamure volume zose mu marire mu kipe Rayon Sport rero igiye gukina igiye gukina ikipe mu cyiciro cya mbere muri Tanzania mu mukino wa gishuti kuri stade Amahoro mu kwezi kwa Werurwe muri uyu mwaka nibwo perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade yatangaje ko umushinga wabo ubyara inyungu abarimo kubategura uzaba umeze umukino uzaba umeze nk'uwa Yanga muri Tanzania dore ko yaganiriye na perezida wayo akawuberekeza ati Yanga FC rwose njye na perezida wayo twaricaranye ati yavuze ko perezida wa Yanga Hersi Said akunda Rayon Sport ndetse bakaba bafitanye umukino wa gishuti ati perezida wa Yanga anakunda Rayon Sport cyane ndetse nituba turi kwitegura umwaka utaha n'ikino dushobora kuzakina imikino ya gishuti rwose twarabyumvikanye twarabivuganye igisigaye ni ugukina nanga izaza mu Rwanda ni ugufata stade Amahoro ntabwo umuntu afata ahandi kuri ubunyarwanda amenye ko uyu mukino wa gishuti uzakina tariki 15 z'ukwezi gutaha
z'ukwezi gutaha. Biteganyijwe ko rero Rayon Sports izakina na Yanga tariki ya 15 z'ukwezi gutaha muri stade Amahoro. Hanyuma rero Rayon Sports izakina na Yanga mu rwego rwo kwitegura imikino ya CAF Confederations Cup. Twabwiye ko mu ikipe ya Liverpool the Cops ibintu bitameze neza, ibyari byishimo rero byahinduye amarira ku bafana Liverpool nyuma yuko rero abafana bari Liverpool bakaba bahuye na isanganya rikomeye cyane ubwo basereburaga igikombe cyabo cya shampiyona batwaye muri uyu mwaka shampiyona 2024-2025. Bakaba bamaze no kunganya n'ibikombe na Manchester United, amaze kugira ibikombe 20-20. Rero karasisi kakorewe n'ubundi aho ikipe yakoreye yishimiye igikombe cya Champions League atwaye muri 2019 katangiriye rero ahitwa Alton, gusa ntabwo kasojwe neza dore ko ubwo abafana bari mu mihanda hari imodoka yabagonze. Iyi mpanuka rero yasize abagera kuri 27 barimo abana 4 bajyanwe mu bitaro, gusa polisi yahise ita muri yombi wari utwaye imodoka. Liverpool binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yatangaje ko ibitekerezo byabo n'amasengesho biri ku bagizweho ingaruka n'impanuka. Iyi kipe yishimiye ko igikombe cya shampiyona nyuma y'uko icyaherukaga cya 2019-2020 yagitwaye muri Covid akaruhuko bagiserebura. rero barakwishimira iki gikombe cya 2024-2025 twizamutse muri Real Madrid. Rutazamu ikipe y'igihugu France Kylian Mbappé ashobora rero ko nubwo rero ashobora kuba agiye guhindurirwa nimero ubwo Kylian Mbappé kigera muri Real Madrid mu mpeshyi y'umwaka ushize. Kimwe mu byibazwagaho ni nimero azajya yambara bitewe n'uko izo yari asanzwe yambara zari zifitwe n'abandi bakinnyi ngenderwaho cyane. Yari asanzwe yambara nimero 7 Paris Saint-Germain, gusa asanzwe yambarwa na Vinicius Junior, naho nimero 10 yambarwa na Luka Modric. Rero ntabwo byagushaka kubahereza nimero ya Luka Modric. Nimero 10 yari umukinnyi w'umuhanga, hanyuma nimero 7 yari Vinicius Junior, kandi bari bayiramya. Rero nibyo byahise bituma rero yambara nimero 9 yambarwa na Karim Benzema, ariko kuba yagenda ikaba itari ifite uzajya yambara, ndetse ikaba ariyo Cristiano Ronaldo yambaye akijya muri Real Madrid mu 9, nubwo nyuma yaje guhindura ko Kylian Mbappé rero agiye kujya yambara nimero 10 nyuma y'uko Luka Modric wayambaraga atandukanye na Real Madrid yari amasezerano yari amazemo imyaka 13 iba, ariko bizatangira n'umwaka utaha imikino ntabwo azahita yambara mu gikombe cy'isi cy'amaklub kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi gutaha. Nimero 10 rero kabisa Mbappé agiye kuzajya yambara yari ifitwe na Luka Modric. tuza ko na Luka Modric yamaze gusezera mu kipe ya Real Madrid. Hanyuma rero izo ngizo kuri zo update twaba tubafitiye cyane, turakomeza tubareza update nyinshi cyane tugiye kugura kabisa mu transfer menshi cyane agenda avugwa, transfer zose zino za Nico Williams zivuga muri Real n'ibindi. Ciao, service mukunze kugira ibihe byiza. Ciao.